Woi, kedis geruda. Yen basang cai ni lah ya. Nek, kolo tak dah. Kolo subolas mati, bandingan teken hidup penyakit hati. Nek, pilihan. Encen kena cai ni nada, pilihan. Yen sing ngidang cai nada kolo ane lakar ngamah cai. Kacerita yang aneh jani, icupak sebojoh majalan ningal puri kedirine. Iyo tu sing ngenu ngerangsuk busana raja. Pejalane nyelip sim kecari-cari ke ngalih tongo sepi. Icupak mau sahe ngelidin anak rame. Kimud kenahne yening macepuk ngajak banyak puri kedirine. Icupak lek kena walek sama tangan raja buduh. Ado rasa nyesel icupak lekat ke gumine. Sawireh iyo sangat melenan sayang tekening adine igerantang. Sekancan bagus lan melah kodagange tekening igerantang. Icupak lekad ngodagang sekancan jeline. Maka jangan lidin icupak sawireh iyo bocok. Sewaliknya ne liu anake welas asih tekening igerantang ane bagus lan melaksano nganutin suwedarmu agamu. Adot pesan icupak nakona ngunukin tu tekening hidup betara kawitan. Icupak dot nuntut keadilan tekening hidup betara di swarga loko. Apa mawinan iyo lan adine lekad melenan pesan ke gumine. Ane jani icupak subon neket di desa ane sepi. Tuh sepi jampi desa nentu. Tuh sing ada jatmu mekrisikan. Sekadi deso mati. Pedas pesan icupak nepukin kramo deso ni mengkep di pondoknya ni suang-suang. Tu sing ada ane bani pesuling pondok ni. Icupak eran nepukin unuki buku itu. Apa buen pedas tepukina. Ada kerama ngintipin dewek ni uling selagan song bedeg muang jendelan pondok ni. Icupak dot matakon tekening kerama ni apa ane ngerana yang gumi ni sepi jampi. Icupak ngwane nang dewek makin sinalih tungil pondok kerama ni. Iyo dot matakon tekening kramo ane ngintipin dewek ne uling jendelo ne. Woi, ane ngelahang ponoke pesuangi bancai ne. Kalau dot matakon tekening cai. Sang wenang ponok kaliwat jejah. Sawireh munyin icupake gede turin kasar. Ipun ngaden icupak ekan-ekan Bromo Corah ane ngadug-ngadug di deso. Ping telu ping pat icupak gelar gelur nanging sang nuenang ponok tusing masaut. Icupak berpikir keras. Peh, sing ada bani jatmone dini tekening kolok. Ene supo uliani do betaro pilih kasih tekening kolok. Tegarangi gerantang matakon pasti jatmone dini bani nyautin turun ke sisi. Gitu icupak ngemig-mig dikenah nih. Yo lantas maut sahe nempoi gerantang rikalo matakon tekening kramo ani tonen tawang. Jero sang nuenang pondok. Kalau iki manuso boyo rasaso. Kalau dot matakon tekening jerone.
Apa makada gumene dini sepi jampi. Ningah patakon halus buko keto, sang nuenang pondok nguwani nang dewe ke sisi makin icupak. Nanging ipun tusing bani pak mapan bone icupak ngas pesan. Nepukin sang nuenang pondok bani ke sisi, icupak lantas ngemakin. Itu lantas sang nuenang pondok nyerita yang jagat gobang wesine kena gerubung. Ada kedis geruda aneh ngaduk-ngaduk. Kramone liu ngemasin mati dadi tetadani geruda. Kramone kekeberang lantas keteda tekening i geruda. Bala wadua puri gobang wesine subo maut saha ngalahang i geruda. Nanging liu bala waduane ngemasin kasor. Itu sang Prabu raris ngelar sayem wara. Nyen je nyidang ngematian kedis gerudane, yeni wong lanang lakar kesandingan tekening Raden Putri. Semaliha ke adegan agung dadi raja. Yeni wong istri nyidang seorang i geruda lakar kaperas kedadosan semeton sareng Raden Putri. Ninga satuane sang nuenang pondok icupak kedek ngerikik dikenahne. Dipuri Kediri masih ketu. Nyenyo nyidang alahangi benaru kajodohan aja Raden Galuh tur kaadegan agung. Dini masih ketu. Sing ado hadiah lenan. Sing kreatif sang Prabu ngai sayem warang. Mustine hadiah ane kapico ajeng-ajengan ane jan. Ayen kolo beguling be betutu capcai do puyung hae genjak kolo sumangup. Sing kreatif raja dini ngai sayem warang. Icupak lantas makena ngemilunin saya muarane. Iyo tusing jeng ngedotang dadi raja apa bun kejatuh karma yang sareng Raden Putri. Pangaktine tuah mapi tulung. Ya dia astun teh. Iyo ngemasin mati. Nah, jani subo kolo ngetohang urip apang hidup kolo nih maguno. Gitu kerebetan kenah nih icupat. Po, kalau lakar milu sayung waro. Gitu icupak mesesamatan tekening sang wenang pondok. Icupak lantas milih pengrupak tekening kramone. Iyo lantas ngalih ting. Di subaneman prabot lanting, icupak lantas ngai guwok. Iyo ngerinci Kang Winayo lakar nyebak gerudane di gua kento. Ya diastun basang nelayah icupak selag ngongpong tanah. Ditu lantas icupak nanceb bang tieng ane subo kelanyingin. Di subane pragat icupak maju tuk di malun gua ke tur gelar-gelur nantangin ni kedis gerudo. Woi, kedis gerudo, yen basang cai nelayah, nih kolo tadah. Kolo subolas mati, bandingan teken hidup nyakit hati. Nih pilihan, encen kena cai ne nadah pilihan. Yen sing ngidang cai nadah kolo ane lakar ngamah cai. Gitu cupak gelur-gelur nantangi. Kramo desone kesiap nih ngehang ada wong merekat nantangin gerudo sakti. Liu masih kramone demen sawirehi gerudo sakti tusing lakar nadah banyak gobang wusi. Sawirehane jani ada wong selem denges nyadio dah dicaru. Woi, kedis gerudo corah pesuang iban caine.
Kolo nangtang cai masiat dini. Gitu gelurane Cupak keras sajan lantas dingehe tekeni Gerudo sakti. Gerudo lantas makeber nyajagin jatmu ane majujuk nangtangin. Kena lepesan kena nih Gerudo mapan lakarman tetadahan. Rikala Gerudo ne makeber kuasa nangin ne baret pesan. Kramo deso ne maket ketan di tengah ponok ne mapan ninga kuasa nangin uling kampit ne Gerudo sakti. Tekat di tongo selingah Gerudo sakti nyanerin ni Cupak. Cupak becat maklik tur nyidang nebekin Gerudo nganggon tiing lanying. Suud nebekin Gerudo, Cupak lantas melaib ke tengah guoke. Gerudo keliwat pedih kerana awaknya metatu mesuang gede. Yo lantas makeber nambung tegah mul pulang bayunnya diambaru lantas makeber nyajagin Cupak ane melaib ke tengah guoke. Kedis Gerudo makeber becat pesan mesuang kuwosan angin tarik. Ipun pacang magutin Cupak ane subuh natuin dewek ne. Becat saja nih Gerudo ngeberang awakne. Cupak subuh sayago di tengah guok. Wah! Gerudo kena tiang lanying. Tiangnya tumus ngenen Gerudo sakti. Ulian tatu nerahat memah getih nih Gerudo sekali kecoran yeh pancoran. Gerudo sakti ngemasin mati. Panjake girang nepukin Gerudo corah subuh ngasen. Kramone lantas nguningayang tekening Gusti Prabu. Ide Sang Prabu kairing Raden Putri lantas tedun lunga ke desa. Garji tepisan ide Sang Prabu nyurianin Gerudo ngemasin mati. Tanpa kerasa ide Sang Prabu sareng jibrag-jibrag sangkaning Garjite sareng banyak-banyak idene. Nanging Raden Putri sedih rikala nyingakin pahlawan Gobang Wusine. Sampunang lali like, subscribe, lan komentar. Sukses.